Bethlehem PYD hnuaiah hian hun engemaw chen atang khan kumtin music committee hidin alo ni to a kumtir local PYD executive committee a hruai tu turterwat an ni thin tichuan Bethlehem PYD chuan ti dan phungpa ngaya nein kumtin music committee an lo din chhoda zel ani music committee hian Bethlehem ko hran puile PYD in sound system le music instrument anei ang te chu enkol na athok thina PYD zai pol te dinin kaushan in khom puile hun poi mo bi ka te zai rong bol na nei thina ni ti chuan hun a local zel chuan Hmalakna zau zok alo nei chhozela music instrument te po ma mobile zel ani awangin keyboard te bass guitar le acoustic guitar te tua ka le chhozel ani a sound system lampo tuak chhozel ani bok ti chuan kumin sang ni som pahnih phei hi chuan Bethlehem PYD in sound system thatok tak le music instrument keyboard acoustic guitar le bass guitar alo nei ve der to a music lamah mana sazo kalak chhozel chu music committee tumber ani kumsang ni som pahnih a music committee hruai tu te chu chairman Evan F Lalsang liana secretary pumpuia treasurer mi lal du omi OB represent Oliver hlawhtling liana kelal thomoi heng hruai tu le committee member te hian PYD te music lama ma kan son thena turin kumtir teng ngei tu anan seng hala kumsang ni som pani chunga Hmalakna tan function lian thamdeu buat se ni se tin committee chuan arela aming turot na hrang zinga music expo ti chudu tlan ania pum hala ni ahman dan tur le ahun le mun chu rem chang danga langai twale turin kumtir committee chuan ada ta a ahman phalna chu local PYD committee a dilin an dil ang hian phalsak anni local PYD committee in music expo man a phalsak ta ka chuan ahman na tur sum tuakin a thei ang anga Hmalak chho ngal charchar ani ti chuan music expo mang tur Hmalakna kalpui chho mup ani lai chuan music committee chuan Bethlehem PYD hlabu chu siam that ngaya a hriat awangin local PYD committee ya asiam that phal dil na le siam that dan tur ruam han turin athlena local PYD committee na rel angin local PYD OB le music committee OB ten joint meeting na in asiam dan tur hetiang hian an rel ta ani Bethlehem PYD hlabui kopizan hi siam ani anga kopisom nga Bethlehem PYD kopi tan da ani yang aba zong chu zor chu ani anga a hral nei local PYD sumani yang a zor chu na po local PYD na tumang PYD kopi busom nga chut naman hi local PYD le music committee ten za le za tin in tum sem thunganga abu bo se na le tul dang jong chu music committee kuda da ani ti chuan music committee chuan hlabu siam na chungor takin a bei chhota a hlom nga a thenin sakhochi malzaya sakchi UPC hla in neih hla le Christmas la ate then fel ani a la za somriat pali da ani ti chuan he hlabu hi jun ni somni panga sang ni som pani PYD in khom jana no pang Sunday school hola local PYD president Evan Robert Lalrin sangan a release music committee chuan July ni somni panga chanu in khom khan no pang Sunday school atloa hunlim om tak man pui anni local PYD committee in kumsang ni som pani chungin thlakata voi khat ayatlem lo fellowship nei thin ni se a program chu music committee kuta da ni se ati angin music committee Hmalakna in thlatin pathian ni tlai hunrem changa PYD fellowship nei thin ani pathian biak na lama thuk zo ka kan kal the nan le music lama ma kan son zel the nan worship team din ani boka worship team te hian fellowship PYD in khom le function a te hlar huai na an thok thi worship team member te chu kumsang ni som pahnih chunga music committee Hmalakna pui ber turangai music expo mang tur chuan music committee chuan hma le chhozelin natlang po August sang ni som pahnih thling khan voi som panga vel lai akau to a committee po voi som pahnih lai kau ani to bok committee hian music expo manna hunatan August ni somni pasari ni som thum le ni som thum pakhat jan te aruata ni somni pasari jan PYD in khoma lengkhom zaya in ti siang ni se ni som thum jana no pang Sunday school hola in ti siang na dangjong group singing ko ran labik
solo acapella te nei ni se ni som thum pakhat jana result pon le inti hlimna chi hrang hun man ni se ti in a rel Music Expo slogan atan hian unaw nularin lian ipwa let the music speak ti chuman ani a unaw party si vanal ruata siam logo moi tak chu Music Expo logo atan man ani bok ti chuan Music Expo ta na mo phurna nei tu tur hetiang hian ruat ngala ni bok heng mo phur tu hrang kan ruat te nen hian extended committee te nei in Music Expo hi thlir lok ani a mala dan tur po sei hawani Music Expo hian Bethlehem PYD hnuaia group Amusha group Joela group le Hosea group te tan in el na siam ni se lom mana tan pakhat na chen sang khat zanga panhi na chen sang khat le pathum na chen zariat ni se group tin ten entry fee chen zanga theu thel lu bok ni se ti chu group hrang obi te le music committee ten joint meeting nei an rela pakhat na tan bi khian chelian thatok tak siam ni se ti ani bok Music Expo kan man tur soi hot nan hian Facebook lama kumtira tangkhan Music Expo soi hot na group siamani a he group a hian member ten Music Expo chungchang kan soi ho thin August ni som pani pathian ni tlai khan no pang Sunday school hola Music Expo ke hona fellowship wat sai ani he ke hona fellowship a hian group te tan inti siang na quiz on the spot drama le in soi por siak te a inti siang na nei ani a Joela group a champion ani